ngasi phong hiba tuan tuan ba manipuri sifong singa masum thoke ba thawdo wa thok sing digi maru oibe I pauk sing khonga saraga manipur top channel gi maikeri gi myam da thamjagi hanbada yambem da BJP gi worker na nongmeina kapada ahum sokle ningombam da gari thugai na khre asu apan yauna khre Andro Assembly constituency gi manung sana leiba yeripok yambem da thokiba mikhal ga mari lena ba khatna sena bagi thawdokta BJP gi worker na kapthurak panongoi maruna panbadagi miye ahum asu apan khre press na pangba paw da thawdo si Imphal East gi Andro police station na konba yeripok yambem makha lekai dinga si ayuk pung 12 rom taba matamda thokibani thawdo adu da nongmeina panbadagi soklaba miye ahum adudi yeripok tulihaldagi singamayum Ithemsa say kuntragani thoi apokpa leikidraba Zanaf Ali Yeripok sangam dabi makhale kaidagi Khalip say nifugumanga apokpa leikidraba Abdul Hashim Amadi Yeripok nungay pokpadagi Lokrakpam Zayenta say kuntragomde apokpa el khomaini Singamayum Ithemsa gi mabukta double birel gi Sara Maru ahum pali Khalip ki yethangwa Pukchep Saramaru mangarom pali aduga Zayentagi yethangba khuraida numai masa pistol gumbagi maru ama pali hairi thawdok thofamdagi phangba pawda ngasi Andro AC da mirep oina songthorakliba lauremam sanjoygi mikhalgi mifam ama ani yambem laimang amadi yeripok ningthaunai da pangthoi mifam pangthokliba mafam ani asigi marak Yambem laimang dagi meter sahum lom satlaga yambem makha laikai da leiba sarungbam bimol hairiba miye sina sillaga magi mayumda hanagi minister Thanaujam Syam Kumar gi mifam amasu pangthoki laurembam sanjoina yambem laimang na pangthokpa maki ahanba mifam adu loiraba matung ngasi ayuk pung 12 rom taba matamda mahakna lusinglaga maki worker singa anisuba mifam pangthokpam ningthaunai tamna rally ama sakhi adubo rally edu Yambe makha laikai mapa yorakpada Thanaujam Syam Kumar gi worker sarungba bimol na lusingwa miyoi kharana mafam duda duty taaduna leiba policing gi mawang maktada nongmai paiduna tholoklaga lambida blank fire tawbaga loinana rally lakliwa lauremam sanjoy gi worker tamna nongmai round masing khangdana kapsilakpada miyoi ahum adu nongmai maruna panduna sokpaga loinana nupi ama yauna miyoi ahum amasu wan tharakpa amadi sienbada tusinbada sokki hari Soglabasing adu khudakta ahanbagi oina yambemda leba primary health center da pukhatuna laikatnaraba matungda phibam lusilakpadagi Jenims hospital pukhatuna laikatnakre thawdo aduga mari lainana laurembam sanjoina Andro police station da ayiba complaint ama tawkhre sohari ngasi thawdo aduga mari lainana mirep oina songthuragliba laurembam sanjoina ingna signa rally setlingai nungthil pobop tamaktada khutta nungmai paiba Syam Kumar gi worker singamadi Escort sing pullaga misamna nomai kapsinba haibasi yamna lebak thibani amadi yamna lebak macha tadaba sokhottaba thawong ni soiki thawong asi homgi thawsi puriba Manipur gi chief minister na miyeng sangbiduna asigumba gundaism muthat piyu amadi Andro ACSC ing sikpalamdam ama ohenanaba hotnabiyu haina sumakna makhataki nomai kapagi thawdo adubu yanindaba phongdokladuna United Progressive Association Andro Kendra UPAAK gi Vice President Khomdona nomai kaptuna gundaism gi thawang sathariba Syam Kumar gi worker sarungbam bimol haidiba miyesi mari leinaba authority na athuba matamda phabiduna Andro Assembly constituency asi ing sikwalamdam ama ohenbiyu haidi amaromda hanagi minister Thanaujam Syam Kumar Yeripok yambemda yum honglaktuna leiraga Andro AC mihut oina karaba matungla yum hongkhibadagi laikai sigi purnima maruptagi maming kakraba miyeni maramaduna mahna lakadariba mikhalgi khudongchaba lauraga laikai sida laktuna botka mari lainana mifam pangthokpa mari saksa haijanaba yaroi haina yambe makha purnima marupna athingma thamba laikhrabani haina su thawdok thokphamdagi phangba paw amana hairi sairak Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mifam amada thawdo aduda soklaba lakrakpam Zayenta se kuntrago humdoigi loinabi laukrakpam kabitana mirakta nomai kapsinduna asu apanangan kibasing legal action lobiyu haina phongdokre mana haiki maki mapureba Zayenta Imphal da TATA mal thaba satluraga halakpada nomai kapsilakpadagi hauji Jenims hospital aruba phibam da lekanari
ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯤꯔꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯅꯥꯎꯔꯤꯌꯥ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯈꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯅꯨꯡꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 3 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯥꯎꯔꯤꯌꯥ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁ ꯀꯦꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯐꯝ ꯈꯣꯝꯕ ꯁꯤꯡꯍꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ MLA AS ꯁꯨꯕꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯡꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯊꯣꯡꯅꯥꯎꯗ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯩꯔꯥꯡꯒꯣꯏꯊꯣꯡꯗꯒꯤ CH ꯔꯟꯖꯟ ꯁꯤꯡꯍ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ SKBꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯁꯛꯈꯪ ꯃꯥꯏꯈꯪꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯞꯄꯅꯤ꯫ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯌꯣꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯁꯤ, ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯐꯥꯊꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯗꯨꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯅꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯤꯡꯊꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯁꯨꯕꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯗ ꯊꯤꯡꯂꯛꯄꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯡꯊꯪ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝꯆꯥ ꯀꯥꯔꯣꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯁꯨꯕꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ, ꯊꯤꯡꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕ ꯄꯨꯡ 12:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯪꯂꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯎꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯪꯂꯛꯂꯔꯣꯏ, ꯁꯥꯎꯅꯗꯅꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯅꯨꯡꯅ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯦ, ꯌꯨꯝ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯦꯝꯖꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯗꯨꯅ ꯄꯨꯡ 3 ꯇꯥꯕꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯗꯅ ꯒꯥꯔꯤꯗꯒꯤ ꯀꯨꯝꯊꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯇꯝꯅ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯝꯅ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯞꯂꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯥꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯅꯨꯡꯅ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ CH ꯔꯟꯖꯟ ꯁꯤꯡꯍꯕꯨꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯐꯨꯕ ꯆꯩꯕ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯁꯤ, ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯈꯟꯖꯁꯅꯨ꯫ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ꯫ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯐꯠꯇꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯇꯥꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯃꯇꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯚꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯅꯤꯡꯕꯗ ꯊꯥꯗꯁꯅꯨ, ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯨꯇꯨꯝ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯀꯧꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯦꯕꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯔꯤꯗ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯥꯝꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯗ ꯆꯤꯟ ꯈꯨꯝꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯒꯨꯟꯗꯥꯒꯤ ꯂꯤꯁ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯐꯨꯇꯦꯖ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯤ, ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ 2022ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯩ ꯅꯣꯛꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ, ꯇꯥꯍꯩꯗꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ, ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯗ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ
ai mayamna thamjaningi maramdi election sidaida hujiki campaign tawna matamda candidate amaga intendant sing aduga hanagi oiro ama oiro masidaida sumnagi public mandate tawgadaba thabakna amadi tawriba thabakna public mandate lawnina bahona bagi mahutta grouping saganaraga kulai painaraga nongmaina singba kamna bagi thogdok wathok yaurukpa masi khwaidigi hena yawangba thakta I condemn tawi khwaidigi hena masigi thabaksi ai yaningde aduna irrespective of political party affiliation aduga individuals mayam punamakta aina appeal tawningbasi hingsa gi thabak gundaism gi thabak aduga mibu kihanba grouping sempanaraga khana chainabagi thokpa saksa haijanarba hidak langthai yunung thaga madugi irang thongnarba tawba adugumba masak amata posak amata ai miyamda tawbiganu maroina vote lepani ena thokpi raiba amadi hanadagi lepag leiriba silinaw laiba ki thabak tawni haidana thokpi raiba mayamda ai masima appeal tawningi haujiktagi hongna grouping naina dana kanglup naina dana nakan naina dana khana chaina bathoka da karino ikhoina madugi laibak sigi afaba porakadoribs karino ikhoina society sigi afaba porakadoribs aduna mayam punamakta once again ai mayamda appeal tawjari sarkar sina makhal tamatagi crime makhal tamatagi kangrup naiba grouping naiba hingsa gi thabak aigi mi oigera migi mi oigera kana oigera amattamadu khoi logi matungina dandi pidaba tawroi aigi migi nairoi haiba simai miyamda hana thamjahoge maramdi hingsa khana chaina akhoi masel ngaktani hayeng vote ka raga amatta oidoribani hawjiksu amattani khoi aduna vote khombi campaign to biba matamda hojik leiriba kangbugina karaga leiriba kangbugina aina kari tawgrage aina MLA tamari ra karakpada ohum la karakpada ani ra karakpada aina projasiki si tawgre hojikna si tawri matungna si tawni na vote khombiyo ano wala pi gadaba amano vote lepke na khanbi riba mayam amanasu hana tawrambana sini aina talaga na si tawgani aina khalina sini hana tawrambisina phai natraga phate madomda issue based merit election campaign to view madunatana gundaism gi nature senjau pairamni ai kanamtana kaimta tawbunga maroi ai ne loina ngamabani ai shakti leirabani ai nomai pairabani ai adu torabani na tawragadi tawbiganu ain gi chapchaba state sida madugi law enforcing agency leiri aduna hayeng mayamna ain gi matungina ain kaibu singdugi matakte action lorok matamda government bu sulana lobirakanu aduga ikoi ngasi aina haijeri bisi mayamda makhal tamatagi kana gumba anybody irrespective of political affiliation haijagre or individuals or anything aran batawba hingsa tawba khana chainaba tawba akhoi ge jagani ma changba yaroi ma ge jagani akhoi changba yaroi democracy ni vote lon pina gadabani pamang da phongna namna gadab nate yaningderdi ma vote khomba lakchasanu pidraga loire changba yaroi hari sikari gino changba yani hari sikari gino si democracy gi wahan thok leite 21st century yamna chawkhale haidana mayamna panari aduga ikhoina sidaida adu candidate tu sangba yani adu candidate tu sangba yaroi mala adi phu mala adi haloina tawna leragadi mi gi mamangda prithvi gi miyam gi mamangda bharat gi miyam gi mamangda ikhoi kai ningai ni aduna hairiba pose lekai da leibiriba silinaw mayam da soina appeal tawjari masugumba grouping naiba
sectarian oiba wakhalon se democracy gi lakador elections mamita hanbikinu haidana ai mayamda ai thamoi sengna appeal tawjari maramdi tabada yamna nungaitre ngasi mani mangani gi de thongna reiba ngasi mo mafam khara thoiba adu sagana reiba pon mayam si ubada nungai jedabada gi mayamna masi wakhom jai appeal tawjabani aduna politician to ina thopi re ibusingna गुंडाइजम की वकल था पियो ग्रुपिज्म सागत की वकल था पियो प्रजा की थमोय जोय तौननबा नुंसीबना थबकना वकलोना विजन प्रजा की थमोय जोय तौननबा होनबियो हाइबो वाफम ख्रसै म्यामदा थमोय सेंनाय ngalingayda makha taba nattaba thodo wathok thokdanaba mayam puna mona mateng pangbinaba ai appeal si tawjabani यामना कन्ना ममिंग सत्खलकलिबा याई लाइफस्टाइल हाइरिबा कंपनी सिना पुथोक्सबा यामना कानरबा हेल प्रोडक्ट्स सिंगे मरमदा शेयर तौजरमगे प्रोडक्ट्स सिंग अदुदी अहानबदा आयोनिक मिनरल मसिना बीपी डायबिटीज अस्थमा सखाउ सोकपा किडनी सोकपा एलर्जी साइनस तौबा नुंगलैबा पाइल्स नाबा थाइरॉइड सरुगी अनाबा ख्वांग नाबा सिंगली नौरी सोनथबा रिंगवाम असिनसिंगबा फानबा ngami अनिसुबा प्रोडक्ट असिना परफेक्ट वुमेन केयर हाइबिसिनी मसिना नुपी ओइबिसिंगदा अनाबा लैबा हाइबदी पुकनाबा पेरट चांग नाइदबा ह्वाइट डिसचार्ज चटपसिंग फानबा ngami angang khawda apomba amadi angang khaw pa thanbadasu fahli ahum suba प्रोडक्ट असिना परफेक्ट ग्लो हाइबनी मसिना ई सिंगदो ई उरिंग महिंग हयिंग मथि फहली उनसा खुइबा फहली स्किन रिपेयर तवी अमसुम अखोगी माइ मिटपु मतम पुंबदा नाउथोक्तुना थम्मी मरी सुबा प्रोडक्ट असिना परफेक्ट एक्टिव ब्रेन हाइबनी मसिना कोई मियोबिगी आईक्यू लेवल हेंगत हली कंसंट्रेशन रिमेम्बरेंस पावर हेंगत हली मेमोरी बूस्टर ओहेली अमसुम मेंटेन स्ट्रेस हाइपरटेंशन डिप्रेशन इमोशनल स्ट्रेस गिसु ngaktokpa ngamhali manga suba प्रोडक्ट असिना परफेक्ट प्लस हाइबनी मसिना मियोबिगी इम्यून कंखत हंदुना लोक लेहौ खनाउ नाबा इंथमचनबा फहली लिवर सिंगदोई अमसुम तोंगा तोंगानबा वायरस अमसुम बैक्टीरिया बु ngakthoई लोइना लोइना शुगर बीपी जोंडिस बु कंट्रोल तौदुना थम्मी याई लाइफस्टाइल हाइरिबा कंपनी सिना पुथोकलिबा प्रोडक्ट सिंग असि 100% ऑर्गेनिक मिनरल अमसुम 100% हर्बल ओइबा प्रोडक्ट नि मसिदा साइड इफेक्ट लाइते बेनिफिट असिना लोइबसिनते अथुबदा स्क्रीन असिदा पिजरिबा नंबर असिदा कांटेक्ट तौबियो मसिदा ऑनलाइन की खुथांगदो होम डिलीवरी की खुदोंग चाबसु पिजरी मखासा थरक पोइना तेंतकना मैमना मारुइबा पाउ खरा पिजगे कांगपोकपिदा गो टू हिल्स 2.0 पांगथोखरे प्रोजेक्ट कुनगमापन संगाखरे हाइरि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फोंगनबियु सखो थौरांग हेना तौगे चीफ मिनिस्टर मणिपुर लेंगा की गो टू हिल्स 2.0 की मरी सुपर तांकक असि कांगपोकपिगी ब्रिगेडियर थॉमस ग्राउंड पांगथोखिबा लोइना कांगपोकपिगी डिस्ट्रिक्ट सेमगलिबा लेंगा की तोंगान तोंगानबा प्रोजेक्ट कुनगमापन चीफ मिनिस्टर न संगादुन मियामना खुशनखरे हौजु स्टेट असिगी बीजेपी न लुसिंगबा सुंगसिनबा लेंगा ओइबना सखो थौरांग की थबक पाइखतपदा अयेतपा अपनबा क्याय मयोगनरे मरमसिना लाखलिबा तरागनिथु सुबे असेंबली इलेक्शन असिदा बीजेपी न एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओइबा लेंगा अमा मियामना लेहलबदी सखो थौरांग की थबक हेना खुमांग सौक्सिना पाइखतपा ngमगनि हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बेरेना फोंदोखरे हाइदि अमरोमदना लाइखिद्रबा मरी मसक ममिंग खांग ngमखरे कांगपोकपि डिस्ट्रिक्ट की साइकुल सब डिवीजन की मफाउदाम पुलिस स्टेशन कोनबा नाजंगमदी एनपी खुलेन विलेज अनि की मरकता लैबा फाइलैंड मोन एरिया दंगरा नुमिजुंबा पुंग बरो मखाइरम ताबा मतमदा कुनगा मथोइ सुबा पेरा ट्रुपरगा खुथोकनबदा लैखिद्रबा लहौलुप KNLA की कैडर मरी की मसक ममिंग खांगमगा लोइना पोस्टमार्टम की दमक जेनिम्स की मोक्ता थामखरे हाइरि प्रेसना फंगबा पाउदा लैखिद्रबा कैडर मरी अदुदी कांगपोकपि डिस्ट्रिक्ट की बी गमनोम विलेज तगी ngamja pauk sei kuntraga taret village asimaktadigi paungtin thang kipgen sei kuntraga nipan chusampur laizon bengdagi thangkholun gangte sei kungamari amade chusampur gi paikhulumdagi lanmin thang sei taraga nipane makhoi gi haksang singado hayeng post mortem tawragani hainisu pausina sumakhatana phungdorakli
Makasa Tarakpoina Topa Pawamana BJP gi Thambal campaign Haudokre Mikhal Mamang Prime Minister Manipur Lakani Sarda Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh na Sindhuna Lakaduri Tharaga Nithu Suba Manipur Legislative Assembly Mikhal gi Mawonena Sathaba Thambal campaign ngasidagi BJP Manipur Pradesh ki President A Sarda Devi na Haudokre Mikhal Mamang dalamda masigi sakot thorangi thabak sing yengsinana Prime Minister Manipur Lakani hainasu phongdokre Maraktani state sigi wangbara thokpa pawkhra memna thamjage khut thonabada lanmi manga sikre Jammu and Kashmir gi Punch district security forcing amasum terroristing ga ningthokaba numita khut thonabada Indian Army gi officer ama yauna lanmi manga siri haidi Lewasi gi numit khrani gi mamangda lanchilakpa matiksa ba khulai pairaba yamdraba terrorist mari manga ga Surankot area da akan mamongda nomoi kapnaki terrorist adu lairi haibigi intelligence ki paw fanglaba matungda ayu angan bada dera ki galida naknaba khungung amada anti insurgency operation ama sataki bani haina official singduna so haiki laibak thiba paw mana train da nupi gang rape tawkiba miyoi nipa loina makfar hadi Maharashtra gi Igakpuri amasum Kasra railway station singi marakta Lucknow Mumbai Puspa Express train da Tonglakhibi masagi sai kun surabi amabu gang rape tawbada sienabani hairiba miyoi nipana do loinama government railway police na fakre hari amasum handakta luhungkhibi amasum Mumbai da lainaba lakhibi masagi sai kun surabi do makhoina rape tawkhibani nupi edugi mapuroiba mahakpu kannana bohonabada mahakpu su makhoina fukhibani so hairi Makasa Tarakpoina Manipur gi maruiba pawsing pizagi sahi taruki nupi masa namza nam theknaruba ahal fadok fikre ngasidagi na sahi manga henbagi mamang kumza inglising ani taraga taruki me mapan gi nungtul pobopta pung ahum makhai rum tawa sumnatagi sahi taruk khakta ngai ribi abim aseng maming nate bu masagi sahi yankhai ga manga rum suruba ahal amana nupi oibigi ikai khonba manghan bikhibagi dama ahal adubu protection of children from sexual offense Pokchep Act 2012 ki section 6 ki makhara fadok pikre fadok pibigi order asi piglibi nupi masa singda sathaba asigumba makhal gi thawdok singi wayel sathanabagi dama Supreme Court of India na pirakhiba instruction ki matungina Manipur linkhat khiba fast track special court anigi manungda court number 1 gi special judge S Ibomsana thas ki nipana pikiba case asigi wayel gi judgment amasum order na lauthokibani piglibi nupi masada haidaba lisa satluba ahal adugi maming laisram bosa sa yankhai ga manga kawi hairang waithong kaithel dagi laikhidrabe el kunjabi gi masana pani thawdo asigi matangna nupi masa sigi Apok Pimamana Numituma ki nungthil pung taruk rom tarakpada Imphal West District Police ki Women Police Station report tarakpadagi PS asina Pokchep Act section 6 ki makhada case FIR number 26 clause 5 2016 register tawduna lakhatkhi Marak thani state sigi wangbra thokpa pawkhra mumem hapsagi journalist ama lalhauba singna attack sathaduna hatkre Pakistan ki khathang sarukta leiba haftaung da khulai paib lalhauba singna journalist amada target tawduna satakhibe attack amada journalist adu sikre attack adu Balos Liberation Army na satakhibani haina claim tarakre thawdo asigumari lenjana Pakistan police ki makok thongbu official amana phongdo khibada ngarang numidang pung 3 yankhai ge nithoi chatpa matamda thawdo asi thokhibani Pakistan ki khwaidagi chawa city Karachi dagi sunatagi kilometer kun khaktamak salaga leiba haftaung da TV journalist Sahid Ziharida target tawraga attack adu satakhibani so hairi Lushilakwa na tentak na Manipur gi paw tang hapsagi governor na Sandil district vaccination sang sa da yang khak kapla madat nungnang ba phungdo Manipur governor la Ganesh na state asigi governor oina SARS pukraba matung ahan boina ngasi Sandil district ta khongchat pangthok tuna mafam adugi miyam ga haktheng na unakhre khongchat adu da district adugi miyam na covid ki vaccine asi sa da yang khaktama kapla madat nungnang ba phungdo khre loina district adugi miyam vaccine gi dose animak sa da sama natrabasu yamdrabada sa da marfo vaccine kapthokna ba district administration singna khangan khre haina spaw mana pali Atopa paw amana ex MP angau lekhidre Rajya Sabha ki member oiramba senior Congress leader Wahengwam angau ngasi ayuk lekhidre magna lekhidabada ngasi Congress bawona party ki firal tangkai singthaduna masum minute ani tumina leptuna awapa phongdokre hairi Congress bawona ngasi pangthokiba awaba phongdokpugi mifam aduda Congress president and loken amadi CLP leader o Ibo Bisu yauna party ki lusingba kyana saruk yakhi Atopa paw amana naga issue lusinana ba taksinkhre
Peace talk sathariba center amasum innocent IM anina laidiba khenabasing yanaba puraktuna naga issue si atupa matamda lusinanaba Nagaland government na taksin khari official oiba pauna Nagaland ki minister nephew Riohana ki minister amasum NPF ki legislature party ki lusingba TR Ziliang amasum minister Naiba Center ke anauba interlocutor AK Misra amasum innocent IM ki lusingba singa tuan bugori sanaduna waroisin ama puraknaba taksin ki hari Atopa pawa manam lupa koti sani ga taragi revenue deficit grant gi senpam thadurakle Union Finance Ministry nangasi state Tharaga taret ki post devolution revenue deficit grant gi senpam lupa koti lising mapanga sanipan ga humdra ga matoi thadokre masida Manipur gi lupa koti sani ga Tharaga point kunthra ga humdoi yauri hainasu paus na makata na su phongdorakle duga haujiko inadi paus matang sa lusinjarage pathoksa gi brasoi ki plan ke yaur si myam ngak pigini matam gi marui bi paus sing leptan update pizara kainasu channel sigi mekedi gi myam na thamjari and thank you.